Кыстык билинче этеңе барын яр, пока на данный момент не барыйын гар тыгынчы 592 төбетерен турар корогурмустах. Ола отуттут барыйын пока на данный момент. Онтон буллагана хылгыбыт ханга төрөнөрөр, бир хыл үсүрө барыйын. Бу основной потоктор буллагана май ый ортотуттан, онна июнь хегалын болар. Хылгыга төрөһүнө. Так кыстык бететеңге баран яр, погода буллагана бу күннерге буллаган хама кугана ден тыл күстактылар түстүлөр. Үйт тутараһын буланытын бу уаттис жыыланнан актак буланы 300 тоннан тутарылан турар. Ырарга тарбытен буланы тук болун тагысты. Былрынгыны кадar этеңне тактына сүйө төрөһүнө бу сроктора ухан бердилер. Оны холор билейин селекционный үлейин үшөдүгү тактынады, оны семенени төркүскүлү тактынады. Тие кастырабаллар. Опут багыз быйыл точно барда тиер. Атыгысы билейин балтыра тыгынча тонна от бар. Кайсыларга оттор бу тиеллер. Эби бу марты бүтүтө концентрированный корм келбите олады комбикорм. 104 тонна келбите, эби 104 тонна келбите. Опсай барда холбан 110 тонна эби халык келбите. Бу нехеленняга бир кула боллагана агысты мехакка тыламыда. Олады боллагана туохпут эдем. Транспортировка тагар хатчы көрүмөт нехелення агысты мехакка төңөтүлүн бирди кула.